Exactly. So this is our traditional ulos. This is called ulos. Okay. Welcome. namanya ulo. Number Ulos? Ulos. ulos ya. これウロスっていう生地で、 Our traditional cloth. Maaf ya. それは向こうにジャブシオって書いてあって、その名前で特別な活動をしているという。 Bapak Dini dari Kementerian Pariwisata. Oh iya, Bu. Temannya Pak Daniel. Iya, iya. 一番位が高いやつですね、これは。 Begini. Makasih. Enggak juga nggak apa-apa. Iya. Dari Kementerian Pariwisata. Kamu ke Danau Toba jadi mampir dulu nih. Iya.